Siapa lu sebenarnya? Lo kagak perlu tahu siapa gue. Yang jelas, gue kudu ngabisin lo. Gak segampang itu lu mau ngabisin gue. Lagian salah gue apa sama lu? Lo ngalang-ngalangin gue untuk menguasain tanah Kulon. Antek-antek pengkhianat negeri. Lu pikir lu siapa yang menguasai tanah Kulon? Emang nih tanah punya nenek moyang lu? Lagi juga, wajar gua ngalang-ngalangin lu. Lantaran kerjaan lu suka meres rakyat, lu suka memperkosa, dan lu suka ngebunuh. Mendingan sekarang lu tobat sebelum gua habisin lu. Nah, kayak ceramain gue lo. Banyak bacot lo.